First cast in the morning on Wednesday. Stream so quick. Stream so quick. And that sea lion is in here, so fish, must be fish here, I don't know, guys. Опа-на! Полетело. Ставим на место. Опа-на! Ставим на место, guys. To do some tension. That's it. I'm waiting for fish, guys. To do some tension, waiting for fish. I go cooking the porridge for us for breakfast. Jis vis tiek filmuoja, zaraza, persivertė ir filmuoja. Нетринг. Потрібно, ребята, почистить морковлю одну. Будем делать кашку с тушенкою. Так, надо почистить морковлю. И рыбачу, и шеф-повар, короче, и все подряд. Дошечка еще одна должна быть. Эту использую для рыбы резать, для скумбрии. Вот эту. И для этих черных червей. Смотри сюда. Во, сюда смотри. Да. Jedna, потрібна jedna. Я бачив дошку где-то, но не знаю где. Когда катаешься, ребята, так делаешь все по-быстрому. Фук, закинул. И потом, когда надо найти, это проблема. Все добре. Выключаемся на секундочку. Это резать морковлю на колено. Никогда не делал так. Морковли на колено, Света. Морковли на колено делала когда-нибудь? Нет. На дошке. Kokį streamą filmuoju kamerą. Nu. Aš nemoku dar su šitą naują kamerą streamų daryti. Ten kažkaip reikia prisijungti prie telefono, prie kompų, nežinau. Вы не подумайте, это не переворот, я левша. Сегодня, ребята, первый день, когда мы можем вот готовить на улице. Нету ветра. Вообще ветра нету. А я взял еды много, чтобы готовить на огне. Но то дождь льет, то ураган, то шо, то. А сегодня вот повезло нам со Светой. Будем есть кашку с тушенкой. Только тушенку не могу найти. Не помню я, где ее засунул. Иду искать. That's it, happy people. Тушенки отменяется. Будем делать сосисками, потому что тушенки у нас в холодильнике осталось. Она была только в моей голове. Она осталась в холодильнике. Ничего, здесь тоже 73% мяса есть в этих сосусонах. Так, будет нормалек. Будет нормалек, ребятулечки. Kiek sasусонų įvalgysi? Po 3 дарau. По 3 сосусона делаю, ребята. Чтобы не было много потом, да? Šutką trumpam nuimti reikia šitą. Jau čia bus išvirę. Nes labai įsipūtė. Mes turim dar kapušino pasiėmę, reikia dabar eiti puodą išplauti į vandenyną. Ir reikia užsikaisti kapušino.
Ant tokių laiptų ribetos visą laiką lipkit labai atsargiai, nes jie blemba samanoti slidus, tai kapsda būna. Aš turiu dar 15 litrų gėlo vandens. Dabar puodas labai karštas, tai gero vandens nenoriu naudoti. Kai turistauja, tai vanduo labai didelį kainą turi, žinai. Kaip kur yra šitie, kai kuriuose pieruose yra šitie kraniukai su vandeniu, žinai, bet čia šitam nėra, čia tik elektra yra. Почистим, помоем и пойдем сделаем капучино. Горяченького попить с утречка. Все. Сейчас только нормальной водой промою. Посмотрите, где мы находимся. Какое красивое место. 2 лодки вот тут плавают. Рыбацкие. Blackwater Pier. Круто здесь. Эта лампа только горела ночью вот здесь вверху. Слип есть такой вот слип для лодок. Красивое местечко. Давайте включимся, когда капучино сделаю. Для кофеечка вот такие кружки я взял. Света темная, мы Свете дадим темную, а белый типа седой не белая будет. Packing cappuccino. Мы не мусорим, у нас есть мусорный вот пакет. Мусорный пакет есть, ребята, всегда с собой. Не один даже. 3 взял. Один уже полный мы выбросили, там мусорные баки нашли. Все сделали по фэншую, ребята, по фэншую. Чутка должен по-литовски, чутка по-русски, чутка по-украински, насколько я знаю мову. А так-то по-английски чутка. Потому что друзья везде многоговорящие. Многоязычные друзья у меня. Кит-кат будешь с капучином? Света кит-кат захотела. Кити-кат. А у вас русские есть кити-кат? Или у вас уже сиси-кат? Усё, бач-бач, водичка закипела. Ось, бач-бач. Капучино погнали. Погнали дринкать капучино. Не падай духом, только не падай духом с этого места. Выключаем газ, попьем капучино, будем готовить дальше, ребята. Не знаю, сперва картоплю, моркоплю пожарить или сосусоны. Может, сосусоны сперва пожарю, потом моркоплю. Не переключайтесь, будет интересно, типа, как блогеры говорят. Лямба, ребята, на руки горячей водой. Я пошел отнести капучино для Левли Вайфера, вцепили в ранка с курми. Царги, žiūrėk, mano ranka. Labai mažas puodukas, čia kapučinui netinkaisi. Bus gerai, nahu, gerk. Didesnio nepaėmė? Kurmi iš karto kompleinina, žiūrėk, blėt, pizdėts, nahu. Daugiau negausi, blėt. Oh my. Oh my. Kitty cat. Oh my. Who's drinking something? Lunch everybody. We have cappuccino, strong cappuccino we have. So sweet. Sweet life we have today. Because tomorrow we have very strong storm, rain. Friday is the same. I don't know, we have to change location. Ось, бач. Я взял воки из дома. Воки взял. Во, приблуда для воки. Looks like professional kitchen makers. Ось так. Dar yra vienas šokoladukas, nori?
Ar taip saldu, ne? Neturiu ilgos morkos, kai patikrinti, ar jau čirška ar ne. Jau, va. Vokiai labai greitai, ten tik tai kelios sekundės su hebra ir viskas čia. Dobre. Kelios siekos ribetus ir viskas dirba. Dobre, reikia dabar surasti lentutėse, kažkur buvau ėmęs, kad pamaišyti. Ir dar, žiūrėkit, austrijim pasėmiau peilį, galvoju, austrių gal pagausiu, tai valgysiu vėl žalių ir vemsiu paskui. Kam aš jį paėmiau, nežinau, bet po ranką papuolė ir paėmiau hebrą. Čia gal zumą nepritrauk, kad geriau matytųsi jums, kaip kepa sosedžiai greitai. O, žiūrėk, yra zumas, perfekto. Galima taip daryti, jau prilipo. Nesispjaudyk. Dėl ko man vokiai patinka, kad labai greitai viskas gaminasi, momentaliai blemba. Viskas greitai kepa, bet ką greitai padarai. Čiki bari. Tik pradžioj sunku buvo priprast, nes labai dažnai reikia vartyti. Bet man patinka, kad labai daug laiko sutaupai. Labai daug laiko sutaupai, guys. Na va ir viskas, guys, 2 minutės ir sosedžiai gatavi. Čia turiu lėkštutę. Perdedu. Ir dedam morkutės dedam. Dedam kepti morkutės, guys. Lemba aliejus biškį čirška. Svogūną pamiršau paimti, guys. Svieta nelabai mėgsta, tai jinai džiaugiasi, kad aš pamiršau. Aš mėgstu svogūną, jinai tai nemėgsta. Pyst ir kepa jau, matai? Pyst ir kepa. Gaisai kepimas kepimu, nepamirškite, sakė, užmesti į meškerykotį. Jeks, nekimba stoju, kai styga. Matai, biškį palinkęs, taip, biškį, taip. Kaip įtempiau, taip ir stoju. Pramiegojau pirmą tą kliovą, nes vanduo išeidinėja, karočią. O gamtoje, žinot, patys kaip gerai miegasi. Tuoj dėsim košę, nes jau morkos beveik gatavos. Jau reikia organizuotis košę prapjauti. Košį makalošį, košį makalošį. Ui, nutrūko didželis. Košį makalošį, košį makalošį. Švirus? Švirus. Viskas čiki barė. Viskas čiki barė. Pastovėjau, blemba, vanduo išgaravo, biškį sausoką reikia, biškį vandeniuko. Vandeniuko biškį reikia, guys. Net morkos laukan lekia. Papipirinti reikia, padruskinti. Kur čia aš turėjau? Fainų, tokį druskų turėjau, fainų. Tokia faina druskytė, žiūrėkite, kokia faina druskytė. Oi, kaip sunkiai atsidaro, bet labai stambi, reikia kelis gabaliukus tik dėti. Kelis gabaliukus šitos. Kelis gabaliukus su pipirais čili. Gražitutė, matote? O šitą smulkį, šitą gerai. Labai daug neprisūdykite, nes paskui švietą nevalgys. Reikia black papa reikia.
Matosi. Irgi daug nedėsime. Papa, kaip ten mano meškerikutis, stovi kaip skyda. Šutką paragaukime, morką su koše. Morkos al dente, kaip turi būti. Vokė, tai turi būti vokė. Bet druskytės į dar reikia. Vanduo vokį greit išgaruoja, tai nebijokit, pilkite, be baimės. Čia ne kazanas nesutruks. Čia ne kazanas tikrai nesutruks. Čia sukurta aukštoms temperatūroms technologija. Reikia dar druskytės ribetos. Trečia rūšis. Toj pakvėposim su kočianai. O su žolytėm skaniom kvepiančiom. Čia man kalėdų senis atnešė, ant eglutės padėjo ir radau po eglutę. Ane Sveta? Druska ką? Sausage time. Чутка воду испаряем и будет все готово, ребята. Сколько я тут затруднился поработать, 10 минут, ребята. Воки вот такая вещь, всем советую. Дома на природе везде saving your time. Все, guys, вырубаем газ, берем тарелку, накладываем для Lovely Wife. Tu valgysi su normaliu šaukštu ar su tau molinį duoti tą, kur turiu mėlyną? Sveta, aš tavęs klausiu. Jinai kur čia kurminė, ją negirdi. Sakau, valgysi su moliniu šaukštu ar su normaliu? Normaliu. Jo, jinai nemėgsta tokių visokių patančiųjų, blemba. Aš mėgstu, jinai nemėgsta. Matai, skirtumas yra. Tuoj parodysiu, kurių nemėgsta, va tokių jinai nemėgsta. Čia kitaitska, japonska tema. Jei normalų reikia va tokį paduoti. Varom maitinti mūsų krekždę. Ačiū krekždūnai. Įvertik mano džabotą. Gerai, ne? Nesuriu? Man tai biški suroka. Man tai bus zajabys. Taip ir maniau, kad laiko neduosi, ne? Kai visą laiką gamtoj skanu. Patpišikai laiką visi dėkit irgi. Einu ir aš valgyti. Nu, hebrulė, kas valgote, visiems skanaus. Who's eating? Enjoy everybody from Blackwater Pier. Me enjoying too. Sausage. I like Irish sausages. Very delicious. Ирландский сосисоны это просто бомба, guys. И морковка такая пожаренная, некоторые так strong, но al dente хорошо. Мне нравится на воке. Все витамины остаются. Okay, guys. Thank you for watching. See you next time. Шо, guys, это круче крутого ресторана, на такой природе кушать. Круче любого ресторана, ребята. Удочка стоит. Вид обалденный. Из-за тумана, из-за облаков горы не видно. Сейчас я вас перекручу. Наслаждайтесь. Обалдеть.
Сейчас я вам покажу, как быстро вода уходит. На этой пене очень хорошо видно. А там вот в конце речка течет в океан. Из-за того эта пена делается. Посмотрите, какая скорость, как вода уходит. Быстро-быстро. Упадет где-то на 5 метров сегодня. Бляха-муха, хебра, žiūrėkit, kai lenkia mano meškerė. Jau gal krabai pyzdina mano skumbrę su kirmėlėm. Reikia eiti ištraukti, pažiūrėti, pertraukti. Permest, pertraukti, labai lenkia. Gal kas nors užkybo. Gal kas nors užkybo. Lemba, mikrofoną užmiršau įjungti gaisą. Matot, kai lenkia.